برای سرحان عیسی که اندام شاندیه و بردفک فرمیه انجمنا ازدین سوریه همان دمیده اندام دسته سروکاتیا انا کسی میوانه میا برای سرحان روش باش سپاستو میوانه روداوی جوین اول گل ریوبریانو یا سوریه از دست بکم هون لگل کی جوین چاوابو سپاس الگل ریوبریاوان یا سیاسی و لشکری لباجار حلب جویان سر آستی هری بلند پارزگی حسی چاج ببرن حلب جی ماوی چند خلیان بجدار و پاشه و چو پاشه ما هفدیت نخول گلوان بردوام کرد و کدیجی عمل گل ریوبریاوان سیاسی و لشکری شامجی رونشتن قول بو عمل قال برز احمد الشرع سوز دابو عمل قال ويجي رونن وقال وزير يجدر و جي امرونن مخابن انجام عندك برز غريكان افهفديت النهات الدار برز غريك جاليه وان فبو يعني نخواست وببينن ابقى دو تشتهبون ابقى باوريا مدى يكجي ديارة توجه كوسال جنبي ريفابري هيا گو به تو هیزو رخصتين سیاسی را رونانن مال سر عرضي جديد ام قالك آليين سياسي سوري مال ودر ديتن جمارك برمزم راستي يا دوامين جي جمارة قوتن هرتم جمارة قوتن قو ضغطك كنا نورمال السروان هيا تشونو هاتن ودانوسلاندن بيقو من افسوس هاتبو دست نشان كرن يا بريز احمد الشرع واللي نافا شامي سوزا بوزير اجدر ورجيهات دان جمره الداري ما سوز هات يعني او كرن براستي تكاس كرن لي بشتهنكي مخابن تشينابو لي ديتني مال قال ريفابرياواني سياسي ولشكري الحلبي بشامي ده هفديتنا القر ريفابريا السياسي ده وداخوازا تشكرو او حتى تشقاسي فكرينا بو برسابك هاتين اولي يعني براستي دما ام چون از ام بكري بيجين يعني ابخو ارمانجا يعني ارمانجا سركش في چوني راستا يكجي ديتنين يعني هفتنين قلبي ريفابريبون لي بيغمان ارمانجا هري سركا ابو ديتنا بكاتين سوري وهيزين سياسي لي ما باور نذكر قد بفي رنجي ها بيشوازيا ما بكن يعني از بكري بيجم ام بطرس چون او دەستپێکی دا پڕ ئاخرین یعنی سەر ڕەوشێ بگشتی و وسا وێنەیەک دانماک و ئەمێ هەر کەسی پێشوازی بکەن ئەمێ هەمی کەسێن سووری بپارێزن ما هەوڵداگ و ئەم بەرێ نیقاشی هێنێکی بگوارن ما ئەم سەر ڕەوشە ئێزیدیان ئاخرین ئەم سەر یا بەرێ یانە ما جوارە گوت و ئەم ئیرۆ ئەم داخواز دکن و هون کارە بن ئێزیدیên د سوريا د سراسر سوري د تایبت الپارزگاه حلبه ون کاربن وان بپارێزن یا دن ما وکری گوت ما گو ام دخوازن اعترافك دستوري بدي اولي بكرنج بربان صدما یک دو سه چار اوان براستي مسئله دستوري دهنه کی خوددان عالی ما فهم کر مسئله چیه بگمان مسئله باش فهم کر لی اوان اف گارانتی دا ماکو بن سیبرا مدا حکومت مدا امی قط نهل النون ونتكاسدن گو مافي و بن بيكرن انجي مروفا كي ازديج بوي ناستما خويا اولي توجي تشتكي وري انجي توجي كشتني وري ومساله الدستوري امي بهلن جو باشاروجي راجا و هفديت ناما يا لشامي بتري ساعتك بردوام كر ام قال لك براستي برحتي جوي هفديت نيدا باشا وخوندي و كونغريا ديالوج عن اجتماعي كرن كو هنجي تدا باش داربن عمل سرويجي اخرين اوان نهاب يعني سوزك وساج مرات داينكو ام نيزيك جارك ادن سردانا شامي بكن قال لك نيزيك جبو هنتك هفديتنين ده و بالسر استكي ديجي عمل قال وارونن واف مساله كونغرين اجتماعي جي مال قالوان مناقشه كر هندك ري دان برما تشاو عمل كارب الكونغر بجدار ببن و اوي مراد وي اوي داري كارب راس عليه قوتن كان جيتيل دار خصن او كونغر
ناگۆ ڕەوش نەپر زەلالە و ڕەوش نەپر دیارە لێ ئەم نها ئامادەکاری ژێرەتێ نەکردن لێ ئەم ئەفسۆز ینی دووبارەکردن دیجارە سێجارەژی دووبارەکردن گوتن هونێ بەشێک ژوی کۆنگری بن و هون بەشێک سوورینە و ئەم دیرۆکەوە باش دزانن براستیش ئەم ماتمایمان ئەوان دیارە پڕ ینی ئەنجومەنە ئێزدین سووری پڕ شۆپاند بوون ینی gelek tişt ewan informasyon danema xwe matmayî yanî ku em baş wanaz dikin em baş xebata wanaz dikin em rêzêr xebata we digirin yanî pir erenî bû rastî. Kurd di nava wê rêveberiya siyasî de heye? Ya got em li gel wan rûniştin kesî Kurd nebû. Çar kes bûn. Em dizanin yek jê berpirsyarê îdara siyasî Helebê bû, yek jî ê leşkerî bû, yek ji aliyê ragihandinê ve bejdar bû kesê çaramîn bi rastî me nas nekir ya Şamê hevdîtnameya Şamê du kes bûn. Baş e. Wekî din li gel çi pêk hate û nûnerên çi welatan we hevdîtin kir? Ji bilî hevdîtina li gel birayê me Elewiya got em du hevdîtin li gel wan kirin ser astekî gelekî bilind û em gelekî ji wan hevdîtina bi rastî em razî ne û me nîqaşên li ser gelek xala û babata hatin kirin navbera me de helwiha birayê me Xristiyan û rêxistina Athûriyan ya Demokratîk û birayê me Durziyan em li gel kenîsa Helebê ya birayê me Xristiyan em rûniştin em li gel gelek hêzên siyasîyên Sûrî li ser herdê rûniştin em li gel jimareke mezin ji hiqûqnasên Ereb û rojnamevanên Ereb ê Sûrî em rûniştin em li gel birayê xwe pêkhata Sunnî ya Ereb em rûniştin. Li gel pêkhateyên oliyên li Sûriyê ku we hevdîtin li gel wan kiriye hûn gehiştin ti li hevkirinekê yan jî ji hevtêgihiştinekê di navbera xwe de? Erê em me û birayê me Xristiyan me wekû belgenameyekê di navbera xwe de em zikiriye ji bo me eva belgenameyeke dîrokî ve yekemîn cara berî her tiştî goşandeka êzîdî wisa rêjware tê vekirin wisa serbestî digihin Şamê û li gel wek êzîdî gel van pêkhatên Sûrî dirûnin em ji wê belgenameyê ji wan hatinê got navbera me de çîbûne û ê ji derveyê belgenameyê jî em pir razî ne herwiha birayê me Helewî garantiyeka bi rastî li ser astekî bilind dane me heman demê de birayê me Durzî jî gotin em ê qet tu carî qebûl nekin got careka din mafê êzîdiya bêxwarin em nizanin wê rewşa Sûrî ana ne zelal wê ber kîjan alîdarê lê em vê garantiyê didin we birêz hikûmetê hicrî du cara ev gotin dubare kir hevdîtina me bêtê در دوران 2 ساعتان دوام کرد دو جاره برز حکمت الهجری اف گوتن دوباره کرد گوت هون بشکی بنگهین سوری و ام وقت درزی ام حتی بهم و امکانه خواه ام برودانی بر مافی و دبکن گو مافی و دستوری دشی بیت چسپاندن علویان گوت ام دیروکا و وقت ازیدی و هنج ما کونترن دسوری دا ونج گلک فکاتن دن کونترن ام هر تمی هەرێما کوردستان چاوا دikare alîkariya we bike daxwaziya we ji Herêma Kurdistanê çi ye? Destxweş got ev pirs kir yekemîn cara got alavên ragihandinê bi dehê cara derket mesela alavên ragihandinê ev yekemîn car pirseka wisa ji me tê kirin spas got vê pirsê dikin niha bi rastî jî yanî em vekirî bêjin heta weke îro پوت پیدانکا پیدوی به انجمن ازدی سوری تجاره نه هاتیه کردن تبی گم مبده جاره اشکره و وکری افداخواز کریه بریا دم کی دیسن سر دریا روداوی را ما بانگ خوا گهاند جناب سروک برزانی مگو ایرو ازدی سوری امن هاد شورشا دوامین دنا شورشا افکرنا سوری دا مگو جناب سروک ایرو پاراستنا مافی ازدیا و کو پکاتا کی بنگین سوری دا و امانتکا دستوی جناب ته دا ام هویدارن گوت ج برايما انجمنا نشمانیا کردی جی هر وها ریوابریا خسرجی کو اف مافی وی ملتی به پاراستن صبح مرو از دی د سوری دا جارک د نوې کوشتن سر ناسنامه خویا اولی او براستی جی هر وها دریا روداوی رهګر ون درفته بدن از انستیاتیو کې ارسته همه ازیدی سوری دکم بله
ji bo dîrokê yema wek Encumena Êzîdîn Sûrî ev 14 sal em bejdar bûn şoreşa Sûrî de em melser coğrafiya Sûrî tevî kar kiriye mixabin beşekê dinî Birayma Êzîdî got wan dît got çareserkirina pirsa Êzîdiya û mafê Êzîdiya di çarçeva rêveberiya Xweser de dîtin û dîtin got em îro wek Encumena Êzîdî Sûrî em ban dikin van birayê xwe em dibêjin pirsa Êzîdiya li Şamê tê çareserkirin em destê ma wek Encumena Êzîdî Sûrî ji we re vekiriye kerem kin em bi yek dengî bi yek şandê careka din em berê xwe û piştevanê şanda me bin em amade ne buhara danûstandinê bêsînor bikin û vî şerê xwe li dijî me rawestînin. Serhan Îsa berdevkê Encumena Êzîdiyên Sûriyê tu mêvanê me bûyî. Gelekî spas.